bibia akwaba ede ebatuma GHS so Ghana wahala jumede ena ebre asesamo somfo muniaba ekesi kapa ena so mede ebebesum eye ehwefo eni etiefo na ene deide ensama ababeto yakono eso ede ebusuafo esewani ensese ye ka ede echo ade na ani adane na ede na ani adane chese entokwa na eye emaya mienu ena ekro no sese de ani adane ama mema mienu ena abeje entokwa no ede abos na ke mantokwa de ke nse mema de anka ni kwan se wo mo de wo jima na se wo mo ntampe eye emantokwa na so we de ehun behia na se ehun ehia se wo mo mfa wo mo ano entumenti wo mo so ede wo mo no atumu ebi na mitwema eye Joyce Blessing ene eye ne publicist ne former eye publicist eye Julie J Juliana Entiamwa ye mo be kaya wo diduabo bi eye de send no e social media so ene eye audio ene o de send ne no e ma eye abaya no so de sanwa no nine tag no e ma eye ebiemu oba abonti be chirechiremu echiremu se Joyce Blessing no wono social media no won sheda eni muntuni o mebi wo hono kwa wono mom na den ekun edi etia no ma wo issues crampo na baye no Father Dixon crampo ma no 10,000 Ghana cedis ne wo enkon budget abaye ebe biebie ensamani so na chese wo chiremu a wono de wonye Joyce Blessing boni bia enti wono wo huni se enome no enya de se ebetimi akon edi etia no na no na ama eneden Joyce Blessing nikunu Dave Joy wone Joyce Blessing former manager ababa beshia all because of Julie J bruha ababeto embonten no enso na according to yenua bema Kwesi Pratt wono na former manager ede ema Joyce Blessing na ebusuafo wodin sembi bebetu edwana so bekasa edefa publicist Julie J ne onsensem ababeto abonten nsem a wokan ede efa Joyce Blessing na yenua bema Kwesi Pratt kopiemo wo Peace FM no na wodina no eto ensem no chiremu se won tia si di ntia Julie J wo deny Joyce Blessing ne access to ni social media account ene de ekeka na ebusuafo se de na ensem no ekọ no ankoye Dave Joy ahogono krampo na just wo no so monitor proceedings na ekoso kwa no so de ne hu ewura conversation nim ene just wo decent day wo Kwesi Pratt so na ebusuafo ensem wo de etu dwa de mekasa making kind amawa ebusuafo beche pa eye yeni abema yi echema na se Dave Joy echema Kwesi Pratt wo kan hu bi de ekoso wo no Dave Joy na brabo mo ne Joyce Blessing na wo no Kwesi Pratt kan hu bi Kwesi Kwesi Ernest yi kan hu bi wo no na enam so ma wo ma walija ye nyina aye den aba wo kan hu bi na amanyo ma ekoso wo na brabo mo nyina na wo no pa de wo no Dave Joy so be ma kwan se Joyce Blessing have a Instagram account pan de na gise abaya no amana hune ma no ansansan wa handi over na account no de amana busuafo ensem no edosu ye papa na so bo no so de nyina abo Kwesi Ernest na sei na Dave Joy ebra wo bowra sin modern ensem etu edwa wo say, have you ever called me as regard this issue? Why then do you sit on radio and speak in that manner? Tell the whole world if you have called me on this matter. You do not like my wife more than I do. I have children with her, so don't paint that picture black. I respect you so much. Don't push me because you are to blame for all this. If you had called me Joyce, the issue would have been settled by now. But you rather were calling only Joyce. Do not throw dust in my eyes of the public. I'm disappointed in you. Dave Joy and Sama wodi etu eja eno na wo busiafo wodi etu eja ewie ye no na wo sai echiremu ese duabona ekoso ne ho nkrone ba ne enyina no Kwesi Ernest wo ka ho ebi na ebusiafo eno so sei na wodi etu eja say you met Julie J and cursed her. You said you will mafia her. It's all on my phone. You threatened the lady that you would end her life. Why are you
why are you taking side we any there was sansom de eka eye eho na abusuafo wo de ensem we nyina etu dwa ema eye kwesi Ernest a chese wo chire mu ese wo no na enam so ema sa enoma we nyina eba ye ni initial stage of the marriage ni no ho ne ba nyina beba na wie ye eye kwesi Ernest eka eye eho bi ema eye kwesi Ernest ewanwa se Argentina say the water ni eye blame ni nyina ede ato no so say nyoma ekoso nyina wo no na chese wayesa ade na na say ntie no na kwesi Ernest so ede nsem we etu edwana busuafo no so moma ye ntie o say I don't see why I should be blamed but I take the blame because it was through me that Joyce Blessing became Joyce Blessing. If I had not produced someone, if I had produced someone or use my resource for something else, nobody would have come and blame me for anything. Where anyone also so then someone would do to just say Argentina de joy ekekasa ense we nyina ede eto ne so na so so wono de woni hweka blame no obeji ni nyina atoso because senka ebra wo ni studio na say emra say we manager no so we kofa wo be from na we ye de wo fa say nipa no ye na adwe so wo betiti say nipa no wo be boa say nipa no na nka wan kofa Joyce Blessing na ma Joyce Blessing na ma ye Joyce Blessing na ye nim no ya anka nya de so bia ede blame e ba beto no so na so say enya ba wie de wo so wo nya to for ma abo bia etimi eye den eboni bi entatiampo etimi eboni bi nto no dem wo beje eye emfunso no eye den atum na efa eye de joy echemu say enya de so wo de account no ebema eye Joyce Blessing and san wo hu kwada no so say e no de nsem no etu eye edwa. I have her Instagram account. She should allow me see my children. She's even sent me to court. I've told her to grant me access to my children, but she says no. I have granted her access to her. I haven't granted her access to her Instagram because she hasn't given me access to my children and my things in the house. If she is ready to grant me access to my children, to meet my children, I will also hand over her Instagram account to her. We ye ni abe my young papa Dave Joy ni some more to a judge say Joyce Blessing the na court and send bebre na se wo no person wo gi Instagram account dia and no so make sure so be mo no so get access to ne ma wo ne wo any ebiem nyoma wo efio na se wo ma ne kwan wa ma ne kwan se wone enkwada no enhia na wone wo mo enkasa de enye wono so won kan hu se Instagram account no enya de so obenya ne enya no eye ochina na abusuafo se de ensem no eni adanya kwakodru se de free eye Joyce Blessing ne publicist eye Julie J eho na akwakopiem wo emranti wa mienu eye Kwesi Ernest any ebimu susu Dave Joy we ye ex manager we susu eye ex husband wo mu emienu Osha eye ntokoi anu ebetimi adru eye enie na se eye ampase Joyce Blessing like o deny eye eja no se o ma ni enhu eye ne ma eye ne kwan so a enu no because eja de eye den ya wo ye eja ubetimi akampe akwala to the extent eye de ebi eni afi ebi be wo 2 years 3 years ana se bi o a se apro so ade wani ni krampo no ene be ka se bi 7 8 years eye de nkwada wo no omo papa atena wo mo ni mo se odi achi wo mo firi wo papa nchen ya wo mo nyini se den ya wo mbe kwa hwehwe wo ma echira kwan enti wo kipi eye nkwada no se wo mo ema wo mo enhu wo mo agye eye se eye no krepa ampa se sesa ena Joyce Blessing eye dia eye ne kwan so a eno no ana na ne na eye enwuma wo mo to gospel a wo mo to wo mo preachi ede efam no na no mo preachi se ya nsusu ya mfa nya eye abrabo pa na se wo mo preachi se je se ye de yentie ne keke na enwum ne nya hit se de wo mo susu benya wo mo esika den ena eye den ekosue de eye afa ene afa yi ede etu eye edwai de se ye ngina eye awarefo no enkwada se wo ma be ya adantam a wo bia ede
kwada e blackmail ne yonko ba ko pe ni Instagram account na ba ko so e pese wo hu ne ma anim na anu nti no se wo benya wo de amesumi hia we no ho kwani bei sa e na wo se awarija ye ekoso a ekọ e wo awofo entem e wo se ntokwase ye na da wo mo embrace social media so ememekun ananse enye no kwan so a eno no ehu be nya se wo mo entena se na wo mo enhye wo mo enoma ebusuafo ensem we die mi ametena se na meka ni nyina eboma mentimi ensi gina ye preko epe enti wo so fo wadwentwe ebebe ka me de ehu too much GH comment section like your videos na share all the social media platforms so na ebiem so follow ya we IG page too much GH_ na emrepem no madwentwe ne de betu edwa ede ama midi ede ekese kapa dasne yebesane hia me dey Isaac Odwampo obetun afem the great tempo mbrembren wonu me kan woni ehwe too much GH mu ye too much na me so me ye amo fire too much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching too much GH.